What's up everyone, welcome to another video. Salmasızlarбы. So in this video we're continuing to talk about a scene from Pursuit of Happyness. Бұл видеода biz Бакытты Издеп деген фильмнің үзүндүсүн улантабыз. If you haven't watched the first part of the video, please go back and watch. The link is in the description. Егер биринчи бөлүгүн көрө элек болсоңуздар барып көрүңүздөр. Описаниеге ссылкага таштап коем. All right, let's go. Mr. Ribbon. Yeah. Mr. Ribbon. Mr. Ribbon. Yes? Hello? How are you, sir? Chris. How are you, sir? Кандайсыз, sir? Chris Garner. Dean Witter. Деп атат, мисал үчүн тааныбаган кишиге же сыйлаган адамга sir десе болот. How are you, sir? Кандайсыз, байке дегенде эми байке эмес, sir. How are you, sir? Атым Chris Garner деп атат да, менин атым. То есть Chris Garner, мынун аты Chris Garner. Dean Witter деген бул ушул иштеген уюмдун аты. Yeah? Garner. Dean Witter. Oh, hi. Oh, hi. Эстеп кетип, oh, hi деп атат да. Hi. Негизи бул фильмде бул клиенттердин бири да, анан Chris Garner ушул клиентке өзүнүн услугасын сатыш керек да, бир нерсе кызматын сатыш керек. Булда аябай көп акчасы бар. Жана ал акчаны, мисал үчүн, мунун компаниясы неме кыла алат да, карап бере алат. Ошондой кызматты бул сатыш керек. Максат ошол. Бул жерде алар ушул оюнга барышат да. Мында акчасы жок, эчтекеси жок, бирок ушул кызматты сатыш керек. Ошол оюнга барышат. Анан үйгө келип ушинтип жолугушат да. I hope you've seen the movie. Please just go and watch it. Кинону көргөнсүңөр деп үмүттөнөм. Эгер көрө элек болсоңуз көрүп келгиле. Себеби ансыз мындай түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Hey, hi. This is my son Christopher. This is my son Christopher. Ушинтип жаңы адамды бирөөгө тааныштырса болот да. This is my son Christopher. Же болбосо, hi, this is my friend Өмүр. Салам, бул менин досум, таанышып ал дегендечи. This is my son Christopher. Hi. Hey, Christopher. Hi. Hey, Christopher. Hey десе дагы болот да. Салам дегенге окшош. What are you doing up here? What are you doing up here? Биякта эмне кылып жүрөсүң? Деп атат да. I came to apologize. I came to apologize. What are you doing up here? I came to apologize for missing our appointment. I came to apologize for missing our appointment. Мен биздин жолугушуубузга жетишпей калганга кечирим сурап келдим. Кечирим сураганы келдим. I came to apologize. Apologize кечирим суроо. For missing эмне кылган үчүн? For missing our appointment. Appointment бул жолугушуу. Кезишүү, ушундай вакыт белгилөө. Miss жетишпей калуу же өткөрүп берүү. The other day. Oh, you didn't need to come up. You didn't need to come up. Келиштин кереги деле жок эле. You didn't need керек да, need. You didn't need to come up. Бул жакка келиштин кереги жок эле. Oh, actually we were in the neighborhood visiting a very close friend. Биз ушул конушта жүргөнбүз. I'm sorry. Ушул конушта жүргөнбүз, ушул райондо жүргөнбүз. We were in the neighborhood. Ушул райондо жүргөнбүз. Visiting a very close friend. Аябай жакын бир досту көрүп жүргөнбүз деп атат да. Neighborhood visiting a very close friend of ours and I A friend of ours, биздин досубуз. I just wanted to take this opportunity to And I wanted to take this opportunity to say thank you for your time. Бул аябай жумшак кылып айтып атат ушул жерде. And I wanted to take, no, wanted деп окуйбуз, NT болгондо ушундай эреже бар, NT rule деген. And I wanted to take this opportunity to say thank you for your time. Жана ушул мүмкүнчүлүктү алып, ушул мүмкүнчүлүктү алгым келди эле сиздин убактыңызга рахмат айтканы. Opportunity
мүмкүнчүлүк, жакшы мүмкүнчүлүк. And thank you for your time. Жана сиздин убактыңызга, time вакыт, ыраазычылыкты билдиргенге. Say thank you for your time. I know you probably waited for me. Мен билем сиз мени күткөндүрсүз. Probably мүмкүн. I know you probably, мен билем сиз мүмкүн мени күткөндүрсүз десе. Probably waited for me. Little bit. Кичине күттүм. Little bit. I want you to know. I want you to know. Бул жерде аябай бат айтып атат, ошондуктан I want you to know. No, I want you болуп кетет да. I want you to know that I do not take that for granted. Сиз билип коюңуз деп атат. I want you to know. Сиз билип коюңуз. Бул мага мындай жөнөкөй эле нерсе эмес дейт. Мындай жөн эле келди кетти эмес дейт. Мен үчүн маанилүү деп атат да. That I do not take that for granted. No, come on. Come on. What's that? What's that деп тиги немеге көрсөтөт. Come on деген жөн эле койчу деп атат да. Жөн эле кой деп атат. What's that? Тиги эмне? Колундагыны сурап атат окшойт. Oh, it's an osteonational bone density scanner. Ошондой аппарат, медицинский аппарат, медициналык аппарат. Bone density деген сөөктүн калыңдыгыны сканировать эте турган ушундай аппарат экен да. An osteonational bone density scanner. Oh. A company I bought into prior to going to work at Witter. Witter деген компанияда иштерден алдым. Мен ушул компанияга салым кылган болчумун деп атат. Prior to, bir nesege чейин. Prior to working, prior to going to work at Witter. Witter деген компанияда иштегенге чейин. Bought into салым кылган. A company I bought into. Мен салым кылган бир компания. Buy өзү сатып алуу, bought өткөн чагы. A company I bought into prior to going to work at Witter. I have a meeting after the game. I have a meeting after the game. Oyundan кийин, демек булар оюнга кетишет да, туурабы? Азыр оюн бар, футбол оюну. I have a meeting after the game. Oyundan кийин, after кийин, meeting. Жолугушуум бар. Менде оюндан кийин жолугушуум бар. You're going to the game? You guys are going to the game? You guys дептир бул жерде. You guys деген мындай бирден көп адамга кайрылып атканда ушинтип англис тилде мисал үчүн you деп, сен деп, анан силер деп да айта беребиз да. Анан ошо силер дегенди белгилей кетиш үчүн you guys деп койсо болот да. Ошондуктан you guys are going to the game. Силер оюнга баратасыңарбы? Силер дагы баратасыңарбы деген ойду берип атат да. Oh, yeah. Yeah. Десе, мына баласы айтат. Possibly. Мүмкүн. 50-50. 50-50, Possibly. Yeah. We're going to. I'm taking. We're going to. Biz dagы кетип атабыз. I'm taking my son Tim, my 12-year-old. Мен Tim деген баламды дагы алып кетип атам. I'm taking. Өзүм менен алып кетип атам, My 12-year-old. 12 жаш баламды. My son Tim, my 12-year-old. We were just leaving. We were just leaving. Biz эми эле чыгып атканбыз. We were just leaving. Biz эми эле чыгып атканбыз. Силерге чейин деп атат да. Listen, we'll get out of your way. Бер карасаңыз, biz sizge тоскоолдук кылбайлы, biz кете берели деген ойду берип атат да. We'll get out of your way. Your way деген сенин жолуң. Get out of bir нерседен чыгып кетүү. Bir нерседен ары туруу дегенди да. We'll get out of your way. We will get out of your way. Силердин жолуңардан биз четке чыгып турабыз. Демек, силерге мишайт этпейбиз дегенди да. We'll get out of your way. Again, thank you very much. Again, thank you very much, and I'm sorry about the other day. Дагы бир жолу сизге чоң рахмат. Жана ошо өткөн күнгө кечирим сурайм. Thank you very much.
аябай чоң рахмат. Very much, өтө көп. Thank you билебиз. Again дагы бир жолу. Кайра. And I'm sorry about the other day. Өткөнгү күн боюнча. About деген бир нерсенин боюнча болуп калат да ушул жердечи. The other day, өткөнгү күнү. Мисал үчүн сиздер мен өткөндө өмүрдү көрдүм көчөдө деп айта турган болсоңуздар, мисал үчүн the other day I saw Ömür in the street. Je I saw Ömür in the street the other day. Өткөнгү күнү мен Ömürдү көчөдө көрдүм. And I'm sorry about the other day, and I hope that we can reschedule. And I hope that we can reschedule for later. And I hope that we can reschedule for later. Жана мен үмүттөнөм биз муну башка күнгө дагы белгилей алабыз. Reschedule деген кайра бир нерсени белгилөө. Hope үмүттөнүү. For later ананрака. Башка күнгө ананрака. Schedule for later this week. You got it. Thank you. You got it. Ооба, болду дейт. Сүйлөштүк деп атат да. You got it деген сүйлөштүк. Thank you very much. Чоң рахмат. Thank you very much, sir. You take care. You take care. Here, come on. You take care деген жакшы калыңыз дегендин ордуна да. Here, come on. Кеттик деп атат. Here, come on. Say bye-bye, Chris. Say bye-bye, Chris. Болуптур. Коштош, Chris деп атат. Bye, Christopher. Bye, Christopher. Жакшы кал, Christopher.